nagomba nakubwire mwisi nzima umuntu yirukanye idolari wese ntivyamuguye neza ugombe tubaharure tubashire ku murongo nta muntu yirukanye idolari vyamuhiriye n'abagize tentative apana kuyirukana abagize tentative bonyene guheba gukoresha idolari vyarangiye aho President Evariste Ndayishimiye yanatanze warabibonye umushahara we w'amezi 6 ngo yifashishwe mu kuba havurwa abakene ariko mbona benshi babishimiye abandi batibi no kurangaza abaturage ati nubundi afite uburyo kibunda azayakamamo muri bo mbese ubona yuko kuki hari abantu badashima amezi 6 n'amezi menshi cyane nawe ubishima kuko bitakureba ya vyakureba navyo gushima gute se mbwira umuperezida ijya bayita distraction politique yego ou projet la population dans la somnolence politique imiti yose iva hehe hanze ntitugira icyo twita les devises none ugira ngo iyo miti ugwa ayikuye yabivuze harya yego none yavuze ngo les devises solar yanaguhaye akarorero ati leta ivuga yuko $100 rivunjwa ibihumbi 280 ibihumbi 280 vy'amarundi atariko kuri marché noir $100 rivunjwa ibihumbi 780 aho haze yabivutse ubu muhinyuza navyandike turare $100 niri zuba naho no haguruka nkankarungika $100 mu Burundi bahereza ubona yarungikiye 780,000 y'amarundi niba muha 280 ku giciro cya leta kandi ugiye muri berube utindondera idolari $100 bakubwira ngo nta dolari ziriho gendo zirondere kuri marché noir kandi kuri marché noir na abantu bitwa abavunjayi bose barabirukanye abandi barabafunga abakomisiyoneri bo bagufashe nakandi kandi izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wana basanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Nabonye iwanyu mu Burundi ibintu byahindutse aho USA yahagaritse visa ku Barundi wabibonye bamwe batari ko se abarundi kubera icyo ari bo bantu bahise bagarikirwa amavisa tubyita twe mu mizo ya mbere ati kuki ibindi bihugu bitandukanye bitafatiwe navuga izi ngamba atabwo akabahereye ku Barundi nanje ngomba nkwishura muri iri jambo rihinnye yego rivuga ngo Uburundi nibwo bwa mbere bwirukanye dolari bugashima gukoresha amayuwane y'abashinwa muri produit d'importation ubwo ni kimwe ku kindi rero ego umuntu yumweretse ko kutamubabaye ntawe kwereka ko atagukeneye chose teresembre umaze nagabana kubwire mwisi nzima umuntu yirukanye dolari wese ntivyamuguye neza ugombe tubaharure tubashire ku murongo nta muntu yirukanye dolari vyamuhiriye n'abagize tentative apana kuyirukana abagize tentative bonyene guheba gukoresha dolari vyarangiye bibahotoye izose none leta yagitegera inamo yiti mwishwanje ikintu cyitwa idolari turahevye kurikoresha comme monnaie d'échange pour les importations duhamagaye amayuwane y'abashinwa iryo tegeko berbe yarisohoye iriya 3 jours leta zunze ubumwe za Amerika nta n'imisi 5 yihanganye nayo isohora yuko amaviza y'abarundi itayakeneye none umaze kuvuga ko utakeneye gukoresha idolari nawe ukeneye kuja muri Amerika gukora iki hari kindi wewe nuvyumva akaba ari nkuko yihoreye se ahubwo nakari nyuma ntikaraza ibyo turindiye leta zunze ubumwe za Amerika zizokora birenze ivyo ndiko ivyo byo guhagarika amaviza
wowe wihagaritse amaviza hari n'abariyo kandi b'abarundi icyo kibazo kandi bazokenera Benshi gutaha cyane. mu Burundi bakongera bagasubira urumva ubusanzwe ayifise byumvikana ko azotaha kongera akagira ahantu agasubira inyuma mugabo ndakubwiye ngo nta leta zunze ubumwe za Amerika ureka gukoresha idolari ngo bikugwa amahoro ndaguha akarorero urabona abashinwa amayuwane tugiye gukoresha 17% des exportations des taxes sur l'exportation mu Bushinwa ziri wa dolari wari ukizi icyo 17% des taxes sur les produits d'exportation en Chine sont payés en dollars none wowe urinde kuvuga ngo ngiye gukoresha amayuwani n'abashinwa bafise amayuwani yabo hari ibyo bakora mu madolari wowe urinde Gaddafi yavuze ko agiye gukereya banki africaine agakoresha icyo bita dinare oro yari amafaranga akozwe mu nzahabu kandi yari afise stock ikwiye y'inzahabu yo gukora dinare oro byamuguye neza ariko nanone ubwo abanyamerika barabona ko abishoboye kandi yari kubikora Dabi byamuguye neza none se soma ako kantu nguhaye nekereza ko atari ukubera ahubwo bavuze ngo every Burundian urumva buretse gato yakaze kari kuzi iwawe who travels carries the hopes of their family and community sibyo respecting visa laws isn't just personal it's national sibyo noneho reba uri kukareba ariko ngo sadly due to repeated violations US visas for Burundians are temporarily banned ngaho soma koko munsi ngo let us umbwire niba ari ikibazo cy'intuzi ari ikibazo cy'uko bakoresheje amadolari kuko ari ahantu havuga ngo because one person's actions can close doors for an entire nation ngo together we must protect future opportunities for all nanjye mpite ndakubaza nimba atari iki kibazo cy'amadolari kuko nge ibyo nabonye ahubwo nabonye ko ngo hari imyitwarire ya bamwe muri bo nibyo ngiye kukubaza ngo bakaba ari n'abagerayo ntibagaruke ngo bikaba ibibazo ndabizi ko hari n'abanyamakuru baherekeje perezida igihe aheruka muri leta zunze ubumwe za Amerika batagarutse kandi ari abanyamakuru b'iradiyo na televiziyo by'igihugu sinzi ko ivyo navyo wari ubizi ariko nagoma ndakubaza ikibazo aho abantu bagiriye ntibagaruke babibonye uwo munsi sasa icya kabiri uwo muntu umwe ashobora kononera abantu benshi ko batamushize habona ngo bavuge bati n'umuteroriste yavuye mu Burundi ashika yonona ibintu muri leta zunze ubumwe za Amerika canke n'umuntu yavuye mu Burundi ashika ni umuntu X kandi umuntu umwe ni ntago ari kamara ku bantu benshi none that's true rero iyo umuntu umweretse yuko uri ndyarya nawe akwereka ko uri ndyarya kugusumba yego ntugire n'ibindi erega nabo leta zunze ubumwe za Amerika zica zihisha ivyo zigiye gukora zose zizohisha yuko ziriko zihorera idolari birukanye ziri kwihorera rya dolari n'uburyarya bukoranye nta bindi yego muganda kubwiye ahanini nico ariko akaba atakerura babe open babe bavugisha ukuri kari cyo kibazo ngomana nakubwire n'ikindi hamwe hogira umuntu ahaguruka kugwanya leta ya CNDD-FDD ndakubwira ko leta zunze ubumwe za Amerika zizofata iya mbere mu kumuprotectinga no kumuvugira au sein des organisations internationales kuko azobaje kubakuraho umuntu yabirukaniye idolari ico rero naco ntugisimbe ucandika ahantu ndetse aho nabonye byo ntekeza ubizi ko ambasaderi wa Republika Demokarasi ya Kongo mu Burundi aho bamushinjije gukorana na M23 wabibonye ntari n'abakora muri ambasade babiri bajanywe Kinshasa gufungwa hari ubwo twari twavuze mbere ubushinze urabyibutse ubumunyamurenge nibijya rero nijya continuité bagiye bariko baramukurikirana ati kubera iki abakozi bawe bokorana na FCM Ventura nawe ukaca ngaho ukabihora kandi uri ambasaderi uraze aya mareta ya Gitega na Kinshasa bafatira kwizosi naho bawagize herere d'appréciation barari guhora pe n'abantu intolerable yego bijya rero ashobora kubizira ndetse aho Perezida Evariste Ndayishimiye yanatanze warabibonye umushahara we w'amezi 6 ngo yifashishwe mu kuba havurwa abakene ariko mbona benshi babishimiye abandi bati ibi nukurangaza abaturage ati nubundi afite uburyo kibunda azayakamamo muri bo mbese ubona yuko kuki hari abantu badashima
amezi 6 n'amezi menshi cyane. nawe ubishima kuko bitakureba ya byakureba nabyo gushima Gute se? mbwira umuperezida ijya bayita distraction politique Yego. ou projet la population dans la somnolence politique urazi igituma ndabikubwiye uko Yego. budget annuel donc année budgétaire 2023-2024 amahera yo gutunga umukuru w'igihugu zari miliyoni 350 année budgétaire 2024-2025 zavuye ku 350 zija ku 735 yo gutunga inda yande y'umukuru w'igihugu umwe rudende turi kumwe Yego. nimba ukunda abanyagihugu ko bashonje ko bagorewe mu bitaro kubera ko utari kugabanya ayagutunga ukayashira kuri budget izotunga ubushikiranganje bw'amagara y'abantu canke bwo kugaburira batishoboye ibiro 20 vy'umuceri ugabuye ibiro 10 n'ibiro 20 vy'ibiharage ugaburiye ibiro 10 umuhereza abantu nivyo vyotuma uvuga ko ukoze ibintu vy'indashikirwa kandi uri president mbe barinze basonza urihe bageze yuza kubafashishiriza mu bitaro wari kutabaramiye bakiri muhira batarasonza ubu bibashiriye mu bitaro mbega umwe atagwaye watari mu bitaro we nta mfashanyo akeneye kumenga abarundi ivyo mbona imfashanyo abazikeneye ni benshi bijya rero ni projet la population dans la somnolence na bindi na kindi ariko arakora ndetse aho nabonye umuntu umwe ati réparer d'un citoyen et assez de passage au Burundi c'est l'enfer ici. Ubona umunyakenya nakakubwiye. Yego, le carburant est rare. Les gens font la queue pendant 10 mois. La contrebande sévit. Les routes sont défoncées. Il n'y a pas de médicaments dans les pharmacies. Les devises sont rares. Ariko nawe yakabije umva impamvu hari ahantu yakabije ngini ya pas de médicaments dans les pharmacies. Yego. Erega imiti abantu hari byo nakemera nkangaha yavuze yavuze ngo le carburant est rare ndabyemeye wamurabona kuri social media ariko nanone z'imiti muri pharmacie ari igihugu kishobora kuburamo imiti mu mafarmasi amafaranga y'agaciro yo kuja kuyirangura hanze avuye he no uzotwara amarundi kurangura imiti muri mu mafarmasi mu ma entreprise pharmaceutique utwaye amarundi ko mu Burundi atahinguriro rikora imiti duvise umubwire urira utazi wapfuye ureka umunyakenya yagiye yabikubwire we yabibonye arabizi imiti yose iva hehe hanze ntitugira icyo twita redovise none ugira ngo iyo miti kugwa ayikuye yabivuze harya yego none yavuze ngo les devises solar yanaguhaye akarorero ati leta ivuga yuko $100 rivunjwa 280 ibihumbi 280 vy'amarundi atariko kuri marché noir $100 rivunjwa 780 aho hazi yabivutse ubu muhinyuza navyandike turare $100 niri zuba naho no haguruka nkankarungika $100 mu Burundi bahereza ubona yarungikiye 780,000 y'amarundi niba muha 280 ku giciro cya leta kandi ugiye muri berube utindondera $100 bakubwira ngo nta dolari ziriho gendo zirondere kuri marché noir kandi kuri marché noir na abantu bitwa abavunjayi bose barabirukanye abandi barabafunga abakomisiyoneri bo bagufashe nakandi rumva none igihugu kiri muri kawo gusumba ico niki none wagomba uwo munyamahanga avuga iki uyu munyakenya yari yagiyeyo ubona ngira ngo n'umushoferi yari yatwaye produit ndana ahura n'ivyo bibazo byose aravuga ati turi mu ishamba ne turi mu gihugu ni hatari kabisa ndabona reka ngusomere ibintu umuntu runaka wo mu bushikiranganje bwa finance twazindutse turavugana yego niho uca ubona yuko nimba jewe mvuga abantu bakavuga ngo wowe ngo ivyo uvuga ngo sinzi Burundi kandi Burundi ubu ujewe nkarabi nungereke ko umunyakenya avuze ivyo inge nkugereke ko umuntu akora muri finance nawe wumve ndazi nawe igifaransa uracumva
yanyandikiye ngo hama natwe hano iwacu i Burundi hari ibibazo bidusaba ko tubihagurukira yanavyenemeye. Icya mbere amadeni igihugu giheranye ni menshi cyane. Icya kabiri ubutunzi bwa leta buri mu ntoki z'abantu ni bwinshi cyane, mu kubugarura bizodusaba ingufu nyinshi. Icya gatatu ama contrat d'exploitation des minéraux taillés sur mesure il faut ko bihagarara. Icya kane des institutions sous tutelle des ministères créées d'une façon subjective. Icya gatanu des banques qui financent des projets purement politiques et dont ces fonds ne seront pas restitués, adasubizwa mu kiga cya leta. Gatandatu des propriétés de l'État bagize ivyabo ku giti cyabo. Urumva ibintu vya leta vyahindutse ivy'abantu mu minwe. Ikindwi des fonctionnaires fugitifs. Aho kantu urakumva kariko des fonctionnaires fugitifs. Mu bushikiranganje bw'indero nk'akarorero baraharuye basanga hari abarimo 400 bakora batabaho kandi bahembwa. Ça c'est un exemple que je te donne. Munani des projets de l'État doivent être audités et établir des responsabilités. Akaburungu none ibi ni Rabine yavyanditse. Si umukozi wa leta kandi iyo aba ari byo twavugira ndamuvuze wotangara usanga ari ku rwego rw'abaminisitiri. None ntari buhure n'ikibazo iki nakubwiye ngo ninde nakubwiye ko akora muri finance. Mwaganiraga inbox none hari muri finance kandi ibintu arabibona yararyorewe arifata ku munwa araheba agomba guturika buri abivugiriye. None ibi ni Rabine ibi cyangwa ibi ni wa munyakenya dore ikindi mugomba cakiri dararume gisumba ibi niki. Abantu basigaje kubona abantu bakura gahuzu bakaja mwibarabara bakiruka kubera ibibazo bibahanze mu mutwe. Nico dusigaje kubona no kuvuga ibitagenda ntago ari uko umuntu aba yanga igihugu cye. Nanone gabaje babitekereza. Rabine afiteyo umuryango, afiteyo inshuti, afiteyo abavandimwe kandi nabo ko bari babayeho ava ndakuzi nuko babayeho ubu ndakuzi. Yego ariko kubivuga nyine mwameme ubona ngaje te fonctionnaire de l'État mu Burundi Jose Sokise imyaka runaka nimba wowe uzi yuko umumotari ashobora kukubwira ngo jewe nohemba abarimu 4 yahebeye muri 5e primaire akaja kwinyongera imoto ahumva akazi ka leta ubukigakora mwiki. Wari umumotari wo mu Burundi yahemba abarimu je nohemba abarimu 4 kandi ngasigarana nayo kurya timwaragowe kandi sesire ntakubesha. Ahubwo rero ubwo abamotari mu Burundi bakorera menshi. Igitoro kitaraba umuzi wibuye baraba boss nibo bubaka amazu nibo bahora bafise ibintu by'agaciro. Mugaye igitoro naco caje kubakoma mu nkokora katwitahire gusa nyine nuko bimeze nyine igitoro kizaboneka wenda reka abarundi mukomeze kukizere musengere igihugu cyanyu ciza cy'u Burundi. Gusenga si kuvuga ngo biriko biba ngo ntidusenga ahubwo bakwiye guhaguruka bakigwanaho nayo ivyo gusenga burya Bibiliya ivuga ngo umuntu ntiyabura ubwenge nzomureka. Ibindi se umuntu ntiyabura ubwenge nzomureka. Kanaye Rabine tugeze ku Burundi atagira kurakara. Rabi ndagushimiye cyane, ukomeze ugire ibihe byiza cyane. Amakuru yacu n'ibiganiro nakagaruka. Wakoze cyane. Ciao ciao. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis
Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.